nzanye ubutumwa bwihutirwa. Dore perezida mushya ugiye kuyobora igihugu cy'u Burundi, nubwo afite akazi katoroshye. Nzanye ubutumwa ko marayika yamaze gufata decision, ntibikiri ibyo gusengerwa, ntibikiri ibyo gusubiramo, ntibikiri ibyo kwigwaho, ntibikiri n'ibintu twavuga ngo bifite aho kuvaho kwa CNDD-FDD, perezida wayo, umunyamabanga mukuru wayo, umugambwe CNDD-FDD, imbonerakure, abakenyerarugamba n'ibiswi by'inkora. Aba bantu mwese mwari mwarubatse iki kintu cyitwa iri shyaka, gisenyukiye rimwe. Mumbabarire ngiye kuvuga hano muri ubu butumwa ibintu biteye ubwoba, kandi nibyo. Hari igihe umuntu asohoka, Eliya yigeze abwira abantu ngo sohoka, ugenda ureba urabona agacu kangana n'ikiganza. Buno ngewe mu mwuka ngeze ku inshuro ya 4 ni gusohoka, hagiye kugwa imvura y'impangukano. Mu mwuka ndimo ndabona ko ibintu bigeze aho tutobora tukavuga tweruye. Harimo abo bisitaza, abo bishimisha, n'abo bibabaza, ariko nkwiseguyeho nta rundi rwango nge ni gutangaza ubutumwa bwiza. Rero CNDD-FDD turi mu k'umunani. Imana mwebwe iminsi yarangiye, igihe cyaheze, n'ikiringo kiraheze. Marayika yatanze umwanya uhagije, ariko uwo mwanya uhagije nta kintu na kimwe cyakozwe. Ni amarira, ni agahinda, ni imiborogo, ni imibabaro. Tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro n'ishiramana, tuzaba kuri ya ngoma. Hano ubutumwa nzanye, hari igihe natangiye buno butumwa mu kwa 4 no mu kwa 5 ngenda mbabwira ngo kwihana kurahari, gukizwa kurahari, ahari abantu bakisubiraho. Buno nabonye registre nini, marayika zinga igitabo arambwira ngo umwami avuyeho, hagiyeho undi, imbabazi zirarangiye. Kandi marayika uje kwimura yamanutse. Noneho marayika uje kwimika yamanutse. Ni ukuvuga rero abenegihugu muri aba nimwigengesere, abari mu mpemu haleluya, abari mu mubiri nimwigengesere, mukoresha ubwenge karemano Imana yabahaye kugira ngo mutagwa mu mporera ya Satani. Ego, Mungu asifiwe sana. Hari n'abakobwa babiri hano bashobora kuba baranyurujwe. Iri ni itangazo ntanze, uza kubabona cyangwa nabo bakibona imiryango yabo yababuze. Silivupure ni itangazo cishijemo hano ry'aba barundi kazi bazimye cyangwa bapoteye. Ubwo waba babona, wabaza aho bari, abinyujije ku Mbabazi TV 3 imbogisi WhatsApp, twabahumuriza tukababwira ko muriho, cyangwa se nyine waturusha amakuru. Nabonye ari itangazo abarundi bamwe bampaye. Izi foto muri kubona hano ni aba bana bazimiye banyurujwe tutazi irengero. Nikomereza. CNDD-FDD nta muntu uri buyisimbure, niko Imana yambwiye. Nta muntu bari burokite wundi, niko Uhoraho yavuze. Nta cy'icumi, nta n'icyaveni, nta veni, nta 20. Oya, ahubwo igihe cy'amasezerano kirasohoye. Cyaturitse ikirere cy'amasezerano, ubuzima bw'amasezerano bwamaze kuba bwinjira mu murongo wo kugira ngo bukoreshwe. Hano nge ndondoye, ntabwo turi mu masengesho. Mbere tukijya mu masengesho twaricaraga, n'ubu harimo nk'umuntu tuvugana cyangwa tugahura no muri bisi nkamubwira Imana irambwiye, ngahanura, Uhoraho aranyiritse, ngahanura. Donc kandi nibyo koko genda umuhanuzi, ariko singi uri muri ge niwe muhanuzi. Neva yari kurangiza iki kiringo akiyongeza ikindi, niyo makuru ahari. Ntangarije umuntu wese ukurikiye Imbabazi TV 3 umushyashya kandi subscribe, wowe dusanga rwe kandi like, numara ubutumwa nubona bitari bubangamira umutekano wawe, ubushayiringa abandi. Noneho nibandangiriza, Neva yari kubandanya ikindi kiringo kimwe, agahitaho undi muntu ntababwiye nawe
uri buhure n'akaga muri aya mezi twimirije, apana 2026 uyu mwaka turimo. Hari igihe duhanura ibintu nakubwiye ngo umuntu akabibona muri nza, nje simba muri nza. 2026 nimpagera nzahanura ibyaho. Buno ndi 2025, ubutumwa bwose dutambutsa, ubutumwa bwose turi kuzana 2025 niho turi. Ndetse n'ibinaba byiza turi mu kumunani, kandi buno abantu benshi mumaze kubona ko Imana itakijwe iminwa n'indimi, ibyivuze irabikora. Kuko rero navuga ngo itariki 8 zo kwa munani muzatangira kubona akajagari bwibonekeza. Siho mwatangiye kumva ibijyanye n'imiyaga nkuba ko bibaye bibi, ibijyanye n'amazi bibaye bibi, ibijyanye n'amabisi abashoferi bakahagarara. Igihugu kigiye kuzamo akajagari. Ibyo nari nabivuze tusoza ukwa karindwi, kandi ukwa karindwi byari imitende. Ubuno gusharija telefone ni inote ya 3, smartphone kuyuzuza umuriro 3000. Buno umuntu apfuye uramwikorera umujyani wawe, cyangwa se ujye gushaka firigo umwishiriremo kiziga. Urumva ni ibintu utari bubone uko kontorora. Amayuwani ntiyaje, ariko n'amadolari ntiyaje, n'amarundi ntayahari. Ni ibintu utari bubone uko kontorora. Mugabo Imana yamaze yo kuba dese, n'ijuru ryabaye dese, nuko Yesu ngo amenye ibitabo bigifatikanyije, aramanuka aza gucungura umuntu. No mu Burundi ibigeragezo byose, ayo mwarize, ayo mwasenze, uko mwatatse, kiranka we ari mu mazi abiri. Kiranka urahumiwe, kiranka urahumiwe, kiranka we urahumiwe, kiranka betekeshejererererebo. Je nta musendi de twangana umuntu nge nanga nifata. Ubundi ni message na hawe. Noneho rero hano hari umuntu wari wajya guhoma ijerekani, hari umuntu wari wavomera ku rutaro cyangwa ku gitebo batashizemo amase. Nuko bimeze. Sendi de ihoma bihomoka, ivoma bihita, ipuraninga byanga. Nta purani A yakora, nta purani B yakora, nta na purani D cyangwa C yakora. Byose Imana yarabidegaje irabisenya. Ntabwo bishobora gukunda rero. Nta kintu na kimwe wakora, ahubwo muri aya mezi mwimirije, uku ku8, uku ku9, uku ku10, uku ku11, yewe biruhanya tuza kuzamuka, yewe biruhanya turakuzamuka, turabana b'Imana, turabaragwa, turi bene gitare, turanezerewe. Abantu bo mu karere ka Nyaruguru nibo baririmbye izi ndirimbo, turabashimiye. Ni ukuvuga ngo buno ikintu kikwiye kujya imbere, hagarara huri wikirukanka. Nta mahanga hari marayika yabikubye, nta n'igihugu gihari marayika yabikubye. Hatazagira icyitwazo n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose abarundi muvuga ngo urumva, ngo donke, ngo vrema, ngo jiske, ngo kamemu. Oya, Imana niyo igiye kubakura hano hantu mwamaze kugwa. Iyi ruswa umuntu wayiranduza mu Burundi uretse Yesu, iki giturire, nta wundi muntu dutegereje. Niba hari umunyandikire muri comment. Ibi bintu byo kuyobora by'abahutu n'abatutsi, umuntu wabiranduza mu Burundi mumumbwire, ntawe uretse Imana yahagurutse kubyitondekera no kubishyira ku rutonde. Umuntu wacyura impunzi z'abarundi ziri hanze zingana uko atari Uwiteka. Rwose mbwiye impunzi ziri hanze, CNDD-FDD ikiyoboye, ntago mwari kuzapfa mutari. Mujyahe nabo batarahaga, nabo batanyurwa, nabo batanabyemera. Mwaba mujyahe mujyanwe nande mugiye gukora iki? Ubutumwa mbazaniye, Imana yashyizeho iherezo, Uhoraho yaciye urubanza rwa nyuma, Imana yafashe umwanzuro, Uhoraho yafashe decision za nyuma, sira decision y'ijuru nigiye gukora, nigiye kwibonekeza. Ibyo babahayagiza, ibyo babarindagiza n'abababeshya, ibyo siho ndi. Nta murundi nkeneye kubabaza kugira ngo anyemere. Oya,
nta n'uwo nkeneye kubwira kugira ngo akunde anyumve. Oya, uwantumye n'umwe niwe nkwiye kumvira amanywa na nijoro, niwe Kristo. Cinaragwana ribarikiwe. Utabusya bwita ubumera. Hano hari ibitoroshye n'ibitaboroheye, ariko ndagira ngo mu izina rye yampamagara, ubu butumwa nkuzaniye hano ni ubukubwira 100% sapurusa ka ya ndirimbo yabo ko Evariste Ndayishimiye n'ishyaka rye Imana ishyizeho iherezo. Uburundi burazimye ariko buranatse. Noneho rero dore intambwe y'umuperezida mushya ugiye gusimbura Neva. Afite akazi katoroshye, afite gukora cyane, ariko Imana igiye kumukoresha ibitangaza n'ibimenyetso n'utwumiza. Ikizibu uko gihaguruka niko uyu muperezida agiye guhaguruka cyane rwose. Kandi abarundi mwese muzamujya inyuma, muzamugwa inyuma, bamwe abarundi bazi kubaha. Mwibuke ukuntu mwasasiraga nkuru nziza ibitenge mwibarabara n'imikindo n'ibindi bintu byose bishoboka. Barundi bazi kubaha iyo babigomba, iyo babyumva bibarimo. Mugiye kubona amatara adashira igihugu cyose cyane. Uzajya ugera mu ndege mu kirere Uburundi ububone rwose, mubona amazi adashika. Donc mugiye gukoresha ikoranabuhanga rya nyuma muri tekinoloji. Ibyo bindi perezida hano agiye kubazanira ibimenyetso n'utwumiza n'ibitangaza bigiye gukoreka mu gihugu cy'u Burundi. Mungu asifiwe sana. Cinaragwana ribarikiwe. Ni ubutumwa nkuzaniye uhoraho yampaye, ni ubutumwa nzanye data yambwiye yanyibiye akabanga ngo nanjye nkakwibire. Ntabwo rero twaceceka. Ndakuramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nk'uko ubibonye kuri iyi foto ndetse na titre, uyu munsi ubutumwa nkuzaniye turagaruka kuvaho kwa Evariste Ndayishimiye kwamaze gushyirwaho iherezo cyangwa akadomo, tunagaruke kujyaho k'umwami Dawidi nawe wamaze kujya ahabona, ndetse bukaba ari ubutumwa bwiza bukwiriye cyane na cyane kumva abarundi bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu. Ni ubutumwa bwiza rero bwihutirwa, ariko twishimira ko nawe wabusangiza n'abandi. Turagushimiye wowe ubana natwe, ukande subscribe uri mushya, wowe tubana ukande like, hama wowe twamana uhoraho aguha umugisha. Amateraniro arabandanyije, umwami Yesu akomeza agirire. Turagaruka kuri decision z'Imana, ntabwo ngaruka kuri decision z'abantu, turagaruka kuri decision z'Imana. Mukuri mu Kirundi, mukuri ku Kirundi, no mukuri ku ijambo ry'Imana, no mukuri ku mutima wanjye. Ijuru riridese ko nyene cyubahiro Sebarundi avaho agatanga imihoho cyangwa se akegura. Uburyo ari bweguremo yenda turabugarukaho tutanabugarutseho. Ikiri ngombwa nuko Imana yavuze ngo yambuye Evariste General Major ingoma cyangwa se igihugu, ibyo bintu bigasohora. Noneho rero twe turareba tuvuge ngo hari uwo bisohora ari mu mpinga, hari uwo bisohora yishwe, hari n'uwo bisohora ahunze. Ibyo nibyo nzi ugomba kwibaza, kandi natwe ugomba no kutubaza, ariko mu buryo bwiza cyangwa se mu buryo bumwe n'ubundi. Muri ubu butumwa bwiza bishoboka turabigarukaho 5 kuri 5. Mungu asifiwe sana. CNDD-FDD isa n'itunguwe. Mu butumwa nkuzaniye abadede basa n'abatunguwe. Sinzi niba iki Kirundi uri kucyumva. Baratunguwe. Ati kubera iki? Abadede bari biteguye ko Neva ashigaje kuyobora manda zingahe? Imwe. Kandi nuko yenda we tutavugana, ariko we Sevresi ni imwe. Yumvaga azayobora, yavaho bagatoranya Samuragwa uri imbere ni reverend kuri yo, ariko hari n'abandi binugwanugwa
ndetse buno Reverend Kure nk'ibishoboka iyi manda nawe yari kuzayitwara. Ngira ngo rero muri ayo matante ari mu mitima yabo twebwe tuba tubahaye, bifasha iki, bivuze iki, bisobanuye iki? Bivuze ko gusenga kwacu nta kizaba uhoraho atatubwiye, nta kintu kizaba Uwiteka Nyiringabo Imana atiriye akabamba, k'intore zigitakira ku manywa na nijoro. Ngira ngo turi kubyumvikanaho neza, umwami Yesu akumira umugisha. Impamvu nari ngarutse rero ko batiteguye abadede, CNDD-FDD igira umukandida umwe uri bubanza akagwiza ubutunzi, uri bubanza kubaka abe n'ibye, uri bubanza akageza aho ashaka. Ntabwo ifite umukandida wo kureba ko ibyo barahiye, ibyo basezeranye byagezweho cyangwa byakozwe. Oya. Niyo mpamvu Neva rero yarashigaje manda imwe. Uretse ko Imana itabyemeye, uretse ko Imana itabikunze, Neva bamwongeye indi myaka 5. Icyo kiringo akakiyobora mu gihugu cy'u Burundi akakiyobora. Ntabwo niyumvisha aho Burundi bwaba bugeze, ariko Imana ishobora byose yo irahazi. Ni ibintu nyine umuntu ukize ubusore arabubagira, ukize inkovu nawe arayirata. Uyu munsi wa none uhoraho we avuze ko uyu mwaka turimo ntabwo ari utaha, arakora imirimo n'ibitangaza, aroranye ibintu nyine cyubahiro aveho hajye hundi. Mu by'ukuri rero ari nk'ugumyeho. Igihugu cy'u Burundi cyagenda kikagwa ahantu, kigatakara ahantu mu mwonga, kigasoma nturi, nta miti kwa muganga yaba ikibaho. Igisirikare cyaba gisuzuguritse ku rwego rwo hejuru, Nyamirama bizaba zisenyutse ku rwego ruhambaye. Nta muyaga nkuba wakongera kugaragara, nta regidezo y'amazi yakongera gukora. Ruswa bakimara kubona arahiriye manda, ba bandi bameze nk'amasuku basahura abanyagano, umwe ni ugucisha undi agacisha aha, umwe akagemura mu Bushinwa inzahabu, undi akagemura mu Burayi, undi akagemura muri Amerika, undi akagemura muri Aziya. Igihugu bakagisangira mu buryo bwabo bwite bwo kubabaza no kuniga bene igihugu, ku buryo nakuka kadahita, n'agasozi katahita. Mu busanzwe rero ikintu gifunze cyane kirabastinga. N'imodoka iri gufunga ari amaburo yayo ukayafunga ukagomeza ukagenda, ukagomeza ukagenda, ukagomeza ukagenda, biraponyoka. Noneho bigagoma bikikaraga, ntibigira fiyeri, biracika. Nibi niko byasa rero. Ariko nge ubutumwa nkuzaniye kandi si ubwanjye nzanye, si n'ubwa gihugu nzanye, si n'ubw'umubiri nzanye, nta nubwo ari ubutumwa bw'abize cyangwa batarize, si n'ubutumwa bw'abarundi bari hanze cyangwa bari mu gihugu. Ni ubutumwa nzaniye abafite amatwi y'impemvu n'ubwenge bw'impemvu, abantu bashobora kuba bakuze bakareba kure, no kuba udakijijwe ariko ibyo mvuze ukaba ubyumva, ukabikurura ukabyumva. Uhoraho yavuze iki? Yavuze ko bateye mutiteguye mwebwe CNDD-FDD. Ishyaka ryanyu rirarangiye muri Afurika, mu Burundi, c'est fini. C'est fini. Ntabwo navuga ngo ibi ndi kukubwira si ibyo wasengera ngo bigaruke, si ibyo mwakizwa ngo bigaruke. Hari ahantu tugera mu kwa gatanu narababwiye ngo twatangiye mu kwa kane, babwira ngo buno hari ukwihana kw'abadede, birashoboka. Mu kwa gatanu ndababwira ngo hari ukwihana kw'abadede, birashoboka. Turicuma mu kwa gatandatu ndababwira ngo harimo umuntu ugiye kuzapfa, nabwo ndababwira inti birashoboka. Uyu munsi wa none rero
ubutumwa bwihutirwa. Nta kwihana kugihari, nta no kwihana kukiriho, nta no gukizwa kukiriho, kubera ko marayika yazinze ikayi arojisitire yo kuvuga ngo abadede baracyafite igihe cyo muri negosiyasiyo n'ijuru n'Imana yabahaye ubutegetsi. Cyarangiye icyo kiringo cyaheze. Ni ukuvuga rero ikihe gisigaye ni icyo kubabwira kuvaho kwa Neva, iminsi ashigaje, amezi ashigaje, kuvaho kwe kwamaze gushyirwa muri tagete n'ijuru, ko kugomba gushyirwa mu bikorwa na marayika ushinzwe kwimika abaperezida ndetse no kwimura abaperezida. Uwo mumarayika rero yamanutse gukora ibimenyetso n'ibitangaza n'utwumiza mu gihugu cy'u Burundi. Turi mu kwezi k'umunani, Imana yatubwiye akajagari mujye mubizirikana kari kwibonekeza ko mwabonye uburyo abantu bari gucaginga birarenze. Telefone usharija telefone 3000, ibido y'amazi 1500, 2000, iriya ndobo isanzwe ijyamo litiro 10 z'amavuta nayigeze mu cyatanu mu gihumbi, umuntu ayikuzaniye n'amazi. Moroge zatangiye kuba moroge, ibiziga birimo. Ubu ni ukuvuga akajagari rero ko karimo kubyigana kibonekeza. Abantu bakurikiranye ubutumwa, ngira ngo nanjye sinjye wabihanuye, ni Imana yabinyujijemo. Tazagira uvuga ngo ndi umuhanuzi noneho akabona njye, ahubwo Yesu muri jye ni umuhanuzi. Ngo mukabona mugeze ku ruzi mudashobora kwambuka, turirimbe ya ndirimbo tabaza Yesu, Yesu niwe mutabazi. Na Eliya yaramutabaye, Yesu niwe mutabazi. Na Elisa yaramutabaye, Yesu niwe mutabazi. Mukabona rero, mukabona mugeze ku ruzi mudashobora kwambuka, turirimbe ya ndirimbo tabaza Yesu, Yesu niwe mutabazi. Haleluya! Mungu asifiwe sana. Mwisi Imana iracyakora, mwisi uhoraho aracyafite ofisi, mwisi Imana iracyavuga ikabisohoza, mwisi abantu baracyarota inzozi z'ijoro zikasohora, mwisi abantu baracyabwiriza ubutumwa bwiza bwo kumva kandi bugakora icyo Imana yabutumye. Haleluya! Nikomereze. Aka kajagari rero kari kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi nakavuzwe n'akanwa k'umuhanuzi, ari we mukuru w'abantu Yesu Kristo muri iki. Narabibabwiye ndababwira ngo mufate mukomeze igiti kigiye guhuha. Harimo isekeza ridafite rya hato na hato iyo ryerekeza. Ntiwavana igicuruzwa mu ntara ngo ugishyire mu Rwanda. Ako ni akajagari k'abadayimoni. Ntiwakura isukari Tanzania cyangwa Kongo cyangwa n'ahandi ngo biguhire. None Tanzania ko ariyo yimitse abadede kubera iki barwanya? Nuko Imana yabyemeye, na Tanzania ibyo iri gukora nta byizi, irahumye. Niyo yakabafashije. Kubera icyo Uburusiya bwagaragaye cyane 2015, 2016 gushyigikira abarundi buno butakivuga. Nuko ukuboko kwihoraho, Bibiliya iravuga ngo iyo nkinze ntawe ukinga, niyo nkinguye ntawe ukinga. Nayo ubwo se muri kububona n'Uburusiya ngira ngo ntibugaragara muri iyi situwasiyo igihugu kirimo, kandi bufite gaze nyinshi, bufite peteroli nyinshi, bufite mazutu nyinshi, bufite esase nyinshi. Uburusiya bwashatse kubaha, ntimwabona naho mubishyira. Amen. Ariko kuko Imana yamaze gukinga, ntaho gusohokera hahari, ntaho kumenera hahari. Mu busanzwe rero Imana izanwe n'iki nanone mu Burundi? Kubera icyo ubundi Imana ikuyeho perezida, ikuyeho kudashobora kose kwabayeho mu baperezida batandukanye basimburanye mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo ishyizeho gushobora kwayo mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo abadede bacukuye amabuye yose ngo bayabone, ariko nimvuga abadede ntabwo ari bariya bose, harimo ababi n'abeza. Rwose niseguye ku bantu mudukurikiye kuri Imbabazi TV 3. Ofete rero harimo abasendidefudede bazima.
yewe ijuru ryarasobanurira arambwira ngo nubwo bibye, nubwo bacukuye, nubwo bakoze iyo bwabaga, ntabwo ubutunzi bigeze babubona nyabwo. Imana yarabunyuzeje, ahubwo ibyo yaberetse ko ari ukugira ngo irebe ko murimo abantu bo gukora ibishimwa kandi bigakurwa mu bigaho. Kuva mu byaha ni kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ariko kuva mu byaha niko kujijuka. Mu busanzwe rero mwabonye ko n'ingabo muri Kongo ziri gutsindwa, z'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Gutsindwa se nuko hari ibindi zariye zitajyaga, hari ibindi zanyweye zitanywaga, hari ahandi zagiye kurwanira zitari mu karere ziherereyemo. Nuko Uhoraho yavuze ko atari igihe cyo kurwana no gutsinda no kunesha, ni igihe cyo gutsindwa nyine. Ahubwo nuko batamenya kubyakira ngo babikarase muri karase yabyo, ahubwo bakirwanirira cyangwa se bakarwana ngo barebe ko babona ibarengera. Ibi ni iby'Imana ije gutondeka ikabishyira ku rutonde. Ibi ni ibyo Uhoraho aje kuroranya akabishyira ku rutonde. Ni ukuvuga ibintu byose uyu mugambwe wishe kuva 2005, ubwo hajyagaho Nkurunziza agasimburwa na Neva. Ibintu byose byapfuye, ibyangiritse, ibintu byose byabaye akayobera abahinga. Uhoraho niwe ugiye kubiroranya kandi akabikora mu kuri kwiza. Rero jyewe nk'umuhanuzi, harimo igihe muzajya munavuga muti buriya yarabizi, buriya yari yabibwiwe, hari ababimubwira. Nta muntu ubimbwira, ikiganza cy'iburyo ni iki, ndi kuvugisha akanwa k'ubuhanuzi. Ntabwo narimbuza ubugingo bwanjye ngenda kuze. Dore umuntu wa mbere mugiye kubona yiyobonekeza i Burundi, umunyamerika na Amerika. Kandi ibyo muri mu bintu mutize rwose, nimutabona Amerika mu Burundi iri gukoroneza Uburundi ngaha honde, mwebwe mugiye kuva muri francophonie mwigishwa icyongereza, muniga icyongereza, iterambere cyenkuru mugiye kuduga nk'ikizimu nk'igihumbi. Ni ukuvuga rero aka kajagari k'ibitoro, kandi Tanzania izabirekura, Kenya ibirekure, ibitoro bizaboneka, imipaka ifungurwe yo ku butaka, imipaka ifungurwe yo mu kirere. Ayo ni amakuru ufite. Ariko buno nubwo mwakiga politike kajana ntabwo byafunguka. Nubwo Neva yagurisha Tanganyika nk'uko bahoze babivuga, ntabwo mwabona amahoro mu Burundi. Nta gisubizo cy'ukuri kiri mu Burundi. Nubwo Evariste Ndayishimiye yafata igice cy'igihugu cyose akagiha n'Abanyamerika biturutse muri politike ya Neva, nta kintu gishobora kujya imbere. Ntacyo gukuriye inkoni ku gishyitsi. Neva akiri perezida, nta buhinzi, nta burimyi, nta budandaji, nta minisiteri y'ububanyi n'amahanga. Abarundi bafunze bari mu mahanga, ni mwihangane musenge. Uhoraho wabanye na Yozefu muri gereza y'amahanga, na ba Danieli na ba Saduraka na ba Pawulo n'abandi bagiye bafungwa. Uwo mubari we mwizigira niwe uzabafungura, niwe uzababohora, niwe uzabakiza, niwe uzabatabara, niwe uzabarokora. Naho umuntu utegereje ngo Neva azamuvuganira imigenderanire n'amahanga byoroha. Mbikubwiye nk'umunyamasengesho. Muze turebe imbere, dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu izakora imirimo, zirukana Satani, izategeka isi yose. Tuzanesha dusaba Imana, kuko Imana igitwumvira. Nk'impunzi ziri hanze zose, impunzi ziri mu Rwanda, ziri Tanzania, ziri Uganda, iziri Kenya,
ziri South Africa, Malawi, Zambia, mu Burayi, muri Amerika, muri Aziya. Izi mpunzi zose z'abarundi muri kubona A, B, C, D, Y, neva kiri ku butegetsi, CNDD-FDD igitwara. Ryama ahantu uri, cukura ingando yawe n'iyundi nta gutaha guhari. Nkubwije ukuri, neva kiri ku butegetsi akagira uwaraga ubutegetsi aho uherereye. Abigishwa bazamukanye na Yesu ngo bagezeyo baravuga ati nubwo twasize abagore n'abana, ariko hano hantu reka duce ingando ya Eliya n'iya Musa n'iyawe, twebwe nubwo twakibera hanze ntacyo bitwaye, twigumire hano hanze dufite abanzi benshi. Neva rero akiri ku ngoma, mumbabarire, hari igihe umuntu avuga ibintu nka Neva n'abamukunda bakababara. Ni ukuri untahure unyumve neza, ni ubutumwa Imana yampaye ndi gutambutsa, ntabwo ari jyewe ntiruhaza imbibi, ntacyo dupfana nta n'icyo dupfa, sinanamuzi nawe nta nanzi. Mu buzima rusange ni uko gusa twe dushobora gukoreshwa n'Imana. Bamwe bakavuga batoya ati wamwibasiye, wamuvuze, rererere, excuse me, pardonne moi. Rero izi mpunzi nazo nimuba mwiringiye gutaha, CNDD-FDD ikiyoboye, shingando wiyongeza indi ntaho uzajya, ntaho kujya hahari. Igihugu ntibishoboka. Amahirwe mugize rero ubuhanuzi mbazaniye nuko uyu mwaka turi amezi dushigaje, busheje najyaga nyabera ku ntoki hasigaye donc aya mezi dushigaje, iyi minsi dushigaje muri kubarira ku ntoki, CNDD-FDD egari kuva ku butegetsi. Kandi ntabwo hari buveho perezida, haravaho umugambwe na perezida wawo n'imbonerakure n'abakenyerarugamba n'ibiswi by'inkona, byose biraviraho icyarimwe. Ngira ngo rero umwami Imana Yesu Kristo aguhe umugisha, yaguha umugisha. Mwamutuvumbira imvura nk'uko wasezeranye, twumva mu matwi irahinda, duha umuvumbi wawe. Mwamutuvumbira imvura iyo umugisha wawe hahoze hagurujojo, duha umuvumbi wawe. Turi mu masengesho y'amezi 3, turi mu masengesho mu buryo butandukanye, ahantu hatandukanye, ku bantu tubana ku Mbabazi TV 3. Murabizi twatangiye mu kwa gatandatu. Turi mu minsi ya nyuma yo kugira ngo ikiganza cyawe kigabane, turi mu minsi ya nyuma kugira ngo intambwe zawe zishike kandi zirambuke, turi mu kwezi kwa nyuma ko kugira ngo amaboko yawe yakire, turi mu minsi ya nyuma kugira ngo urote ibyiza kandi bisohore, turi mu minsi ya nyuma kugira ngo wumve ijwi n'inkuru nziza bituruka mu mwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Mu by'ukuri rero, mu ijambo rimwe n'irindi navuga ngo God bless you, usabiye umugisha. Nakubwira ngo felicitation, bravo kubw'aya masengesho. Twarasenze dusengera amaboko yawe, dusengera ibirenge byawe, dusenga ko abava muri Afurika bajya mu Burayi no muri Amerika, dusenga ko abava mu Burayi no muri Amerika baza muri Afurika, kuko igisubizo kiri hose. N'abava muri Aziya bake na bake bajya muri Afurika cyangwa mu Burayi, upfa kuba wowe ugambiriye ibyiza. Umwami Imana aguhe umugisha w'ibyiza. Niho haho rero tutakibeshya, tutajijwa, tugomba kuzirikana tukavuga ngo ku Mbabazi TV 3 ndi umuhanuzi, ndi intumwa, ndi umunyamasengesho, ndi umwigisha. Donc Yesu ari muri twe ni byose.
Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha gukena. Ntutinye we gucogora, ntahinduka aragukunda. Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha gukena. Yego, hari ubukire Imana yagusezeraniye, hari umugisha Imana yagusezeraniye. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo, nta kibuza abayuda gutabarwa, zabika zitabika, ihanganira igicuku, utegereze igitondo. Mu izina rya Yesu Kristo uratabarwa. Biba ari uburwayi uratandukana nabwo, biba ari ubukene uratandukana nabwo, biba ari ubugumba uratandukana nabwo, biba ari ukugumirwa cyangwa kugumbahara uratandukana nabyo. Mu izina ry'iyantumye yampamagaye ikanyimikisha amavuta yayo y'igiciro, ndatangaza mu izina ry'Umunyanazareti. Ndiyo Bwana, tunakurudishie tukufu wako Jehova. Ndiyo Bwana, kwa stahili utukufu milele. Haleluya, haleluya. Mbonye Imana ifungura akabogisi k'umugisha. Uhoraho mbonye apfundura igiseke, inkangara by'umugisha. Urambura ikiganza wakira, urambura ukuboko wakira, urambura intambwe wakira. Ni ubutumwa Imana yampaye, ni amavuta Imana yambwiye. Tebokeshezerererebo. Haleluya. Ni ineza y'Imana, Imana irambuye ku buzima bwawe. Ahari kurira kwararira umuntu, nyamara mu gitondo impundu zikavuga. Ahari umaze iminsi uzerera mu butayu, nyamara ukibaza uti ijoro rigeze he, nyamara wihangane umuseke uratambitse. Nukuri mbonye Imana iha abantu amavuzi, ahubwo tugiye gusenga. Mbonye Imana Data ikingura urugi rw'umugisha, ahubwo mureke dusenga. Mbonye umukama ari kuri ibintu by'umugisha. Si ngombwa ngo unyandikire, si ngombwa ngo umpamagare, si ngombwa ngo tuvugane. Haleluya. Ahubwo hera ku kiganiro cya mbere watanguriyeho kumva, ubutumwa bwa mbere watanguriyeho kumva. Nurangizaho urupfukame wizeye, nurangizaho urupfukame wumve ubutumwa bwiza. N'iri jambo mvuze gusa nuryumva ukwizeye. Data n'Umwami Yesu n'Umwuka wera, we entere, upfukame wizere ku cyifuzo wari ufite, upfukame wizere ku ntambwe wari ufite no gusaba no kuniha kwawe. Uhoraho arabyumva kandi abyumvire kubisubiza mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye Mwami Yesu, uri igiti cy'inganzamarumbu uri isambu itarumba. Hano abantu baragukurikiye, abantu baguteze amatwi, abantu barizeye, abantu bashyize amavi hasi. Abantu bawe, bamwe wacunguje amaraso y'igiciro, bamwe wameneye amaraso, bamwe wagiye i Karuvari i Nyabihanga ukurira umusaraba w'isoni. Aba nibo baguteze amatwi Mwana. Si ubwa mbere udukoresheje, si ubwa kabiri udukoresheje, si n'ubwa nyuma udukoresheje, ahubwo mu izina ry'uwaducunguye ari wowe Yesu Kristo ukora ibitangaza n'ibiri, ukora utwumiza n'ibimenyetso, maze icyubahiro kibi cyawe Papa. Haleluya, 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 haleluya. Ndagushimiye wowe wagendanye natwe ukabana natwe, nkwifurije umugisha n'amasezerano asohore n'amashimwe yatambutse, kandi shimiye abamaze gutambutsa amashimwe mwebwe mwese twarayakiriye ku bwa Kristo Umwami, Umukama, abampezagirira iteka ryose. Amen.